Trubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong balas ngi jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited hakala sngi ublay ka santarik unaylor arhajar arpuar kila penong daga jingyaki ka bajarjar daga basyong kalan mongor hakmat ka office tre kam ka Meghalaya Energy Corporation Limited ka badan hulum jingshai Shillong hakini ka jingyaki ka baar kini ginong tre casual kila penpau ba kimpat hun ni ka jubab ka bami nakibor penyat daga ba jubab si ginong tre casual baga dang pej benia alor kimat jingdawa jongki bantung kampura ya barok kinong tray balat tray islam bad ban pelaj ru ya ka area ka basa na du usnam arajar khat pra bad arajar khat khandai to hadin kan ka khat ru torit ni sepej ke e ka rai jong management namar ha kan ka respond ke jongki ya ka city ke jongi ngiru ngila respond ya kan ka city jongki bak ngila ong iki bakin khot ya kren yangi bangin yok ban ya kren mark ban negosiat bak ka management lene bak BCA lene bak CMD ndre haduk menta kampat urlong kan ka jing khot ya kren jongki haduk menta ki kaswal barok ki dan arhajar las pak ngon makata kalak banduna kalak bantam namara don ki balayap don ki barisan don ki badang joint thamai to ha ka khat pra teruk ubnai jun arhajar khat pra kalau don ka negotiation dan ka jinya kren dan ki nong mikmat na kaliang ka management ba ki nong mikmat na kaliang ka union ha ka to ko por balong DCA director corporate affairs i ba MS Lohoi ha ka to ko por ila terwa ba don bakin sna no ya kata ka polisi ban regularize no ya kini ki casual ki ba tre khasan snem na kaliang ka jong union pat ni terwa no makan long snem kang ba ya kan ke jing terba ka proposal kamut nagalyong BCA ong ba ya kan khatsan snem ru bat ya kan ka sikol snem ru ka bang ya terba unra haramiet jong ga meeting jong ga board of director bakin ayak approval ndre hadu menta kampat urlang kan de nagalyong ka union jingir ngila ya bu din ya kan nagabe ka pos ya ka por nagawe CMD so we CMD namar ngi iba hakane ha initial ka board of director le ka management kakenla na wis nem snem la long member da kibe wis nem la long CMD da kibe kam ne gajo dan kata kadau ini la stick baik ya kane dan kata ke polisi la da ka long snem la da ka long kasan snem bro bahkan long continuous process na bahkan darok ki kaswa nyo semental dengan ke polisi pi meneh tiba prestun ila ong ba kadan MSL kadan pedang financial crisis kadon ha dengan financial crisis rengi bale ngala ye thu ipina do bunne ni e bagi tmu bagi mon banle kilak banle pisah kadon tang ba la ka benta ban regularize ini ngala ong ipina do bunne ba la ki pels nem kamju dan kata ka wala da de la da ka de ka open interview kimju khot interview ko baki khot khat do ka de la benta ki jubali house nem arjar khatwe di pelong interview para jakar tang kata hadin kata ye ki post grade 3 grade 4 jodan interview su da katum gajing kren jang ba kristen bai ong ba kidon ke vakansi ni so thuak ke don ke vakansi ki bun tha namar dagi san riu phau nya phungut system di nong tre jang ke isl ki shang thai ya pension kidon ke bayap ya ba don ke bayap don bala ya pension ke mukra so thuak la don ke vakansi ka ba dagi phau system ke ba ki ini istilah kam khot interview su dan kam undap su ikiti jakaba sudah ikene ka kan ra ikati ka wan si ka bala kan ko hadu sijar ngam tharat ang sijar re kala ban bon tam yu ik sijar nama kat kun ngajing ong jing iba ki post JE ki post assistant engineer ki post engineer sijar tela da ken bat ki post ke 3 ke 4 ke 2 kinang bon su bi vakansi ngam thara kan long tu sijar ni na kaliang jongi ni la ai ni dan ong kumne to ya kan ka regularization jengi ke jing da ba kam de su ka badang menta mereka bal aslam ta menta la dap san snem na do arhajar khat new September ni la submit ya ka charter of demand ya ka board of director dan ka management na do kata kapor na do benai September arhajar khat new ni la don ke jing ya kenduk na do arhajar khat new arhajar khat pra bat kunjo arja ka kendai arpeu arweru ngi ya kendo bagi chairman ki CMD bat management mereka jubab ka de gaju be bagi dang examine
ba kadon kata ka financial crisis. Ya kata be ke examination but ya kata ka financial crisis ki pung ring yo ipat kat kum ka jing trekam pat jong ka management mai i ba kam dan kata ka financial crisis. Ya ke ka baki mut ban le ke bagi tmo ban le ki le no sat ya kata. Kum nak kanuksangan ong haus nem arjar arpel. Ka nak liang ka management kala pung kre ban IT sa ko company nak bentasan pun ligi substation hapot makaya barak ko. Kelamang pisah ar kelur. Sibna nak bentak kawe ke substation. Ada bentak barak sant beri ligi ni substation. Dia kena ke pisah ar kelur. Rengkat baka increment ke basan persen manus nem. Hak tu kopor lah dan gajing persak nak liang jongki sen jongki nong tray jongki ICL bat kiseng bahalang barak badan hapot beri hunyo trap barak hapot makaya ru. Nilai persak ia ketu ke polisi jongka management ban ai pi segi company ya kitu kisan pun deli ke substation hadin kecing persak nak liang jong babon balang ka sarkar kala pensangek no ya kitu kam ban IT san pun deli ke substation tementa kecing keli kalong ketu ke sanction ar klur ka ba ka management kala sanction ban IT segi company so ai kadon ketu pisah ar klur nada ki pendon kam ya ketu pisah ar klur kila ban regularizing ki kaswa hadun terus pak tam ki kaswa Ndray mentabat habangipan mangi ki ong bakadon ka financial crisis. Ndray ya ka bagi mon banle ikwa banle ka pisa kadan. Kum ya ka igo ya ka yugo ki IT sa company. Kene company yugo dah menta ka billing. Kene ki ad kidon ka commission. Debale ka ki office ka MSL kadon ki beriu ki ba tibit hakal yang ka information technology.